middle lang may piarong ara tatum kijun alang kadure Lakhain ko Singasan constituency ke parlo dungke klangso LP school aklamalong BJP asong pen rada mai pike dengpon Bokak Library Lapen Employees Association Nasai Hemlong Ikasompon আমি আগতেও ৰাইজৰ মন বুটুলিবৰ কাৰণে আমি ৰিভিউ মিটিং আমি থ্ৰু মণ্ডল কমিটি লগতে Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang ton panarju ponikha Piruthia long ke doke monit mono votek posanta langkya kenang sot Lasio la bangso piruthia long rengdok rengi pen ke do dunjia phan langkya kenang sot lo lapen lang have pulote monit monota rengone la bangso joine si government pen patir pi ponsi atokano ke dora ratoma phan kijun alang awar sai kipi pon thai jia phan si jal jivan mission scheme deng pon bomlo la bangso parhut nijang kar bianglong middle lang me piarong along lakha troksi kopli constituency angkang along kijun alang kadure ajok ningkaning koi thongke bang bong chak nanglo haladak ke dora tomben kaning ripon ke kijun alang along weto labang so timpen si rong porong chokra kijun alang pon nanglo labang so rong ke misirina terang piarong lo bons ta me opinion yanta thangna dakra thekpon no elang pusi pachini pon lapen MSC Pawan Kumaro istame election aporo si rong arlo bang chot non pon ta thangna dakra babelang pusi rong ara tomen ferangke atom phan pachini don Lasinon kebang ji Karbi Anglong Thomas Konsir MSC kele gaut pusdame thang akra babe rongara pang pulotang te would be pontek thelo pusi hala dawara tumpen ferang kya theno na pachini don keruni pen Sanjoy keling loti ki news Karbi Anglong man non cerap ineng puhun liba ma thabang hamar lang to cost ong lo hamar kuchini ri liba la mangke purina rang pianta apan se khalo chini ri lo mani di bang alangat pangaminang po kan hui lang kostu ong somar kibi sob rong dong thom rong phim pho rong tan lo mani rong pho rong thrang lo sob pen dong ta ni kan bela lang ka ve ke da ha da kho inkan ai du bol ane an kan dei ko lo da ke ho arle he tu majok ta bang ve da ke bang ve asin chini ri lo ma elasa bang po ri nang pining po par nang pipe Kemu gunang apor bang ke bang bebe salam rujuk. Nang lang le lom pare. nang le tuk lang ave puchi thanu no ulo Cithano ulu ni tumke lang we pu cithano ulu bar jung bedare. La buku nang pi fansi bor ipong kemu la buku jote. Panang lang le lo. la tum yoksi nang le tum yoksi la sarkar pen ring nang nasla pipe pare nang le tum pila pui la tum hane Ni tumange jogi det po buku pipi det po ni tume jogi det po. nang le tum kopi constituency la ha Ni tum he. Kopli do. Kompetensi. kopli di atala dak MDC amen ha Di sini. Pawan Kumar lo. Pawan Kumar alang li la dak khoi bag bang ma la hai na ka humri Nang lang le. Pawan Kumar lo pilang. Har jida theng le. nang le tum chini ma tela pha Chini la. tela bhut ka chuhang ho nang le tum thelong le ma bang be ma la dak Bang be. Belik kasi bang ro lang phang che bang bedak ke. Ni di belaan cholo kang ton ki ba lam ji theke delo. Aku hot king tirong man busi bulhe non bang yang bong lang miti busi amen je thang lo pilo kisung ni tu lada ke lang bang hino ke sung na lo ke chengsi ke athe lang ta ke don pharo suse ji lada la sora ring long amate la solang tu long sok lasi lada adung rais tame lang ki tusta long thai hamu us da long de lasi da an chona lasi sarkar pe na kerat abang ke ASC hut pensi tame la sola lang hi long si la non sok ba maring hasu ASC faruk se kera na kera ningkan si la so ring bang ke ASC mate pu rong rap pen cerat itu si la bang so ring mang pang ni thule ha la so phi bang congress atum nang rap lo si tame asap su be nang rap ha na su la pen aku putho nang rap lo la ke klengdun sar la klengdun teron BDC chairman du hut platform nang kilo lan chona lan ta ni tum si chelang dun sila tha tapan mi lo lan
Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture Land and Revenue EM Amar Singh Tiso lapen alang lichor sangpi nirola phang chupi alang litum bahini ke claim ke dam ke mesen ajok labang so mailong EM Amar Singh Tiso lapen alang lichor sangpi nirola phang chupi alang litum bahini rideng ahin pen kowe claim hon lapen methang an wan mate longle pata dungke klang so hawarara tum phan pipajir tekang lapen pata kelong le atuman nikre pangbong pen puthot pipajir pontupo pusi lamchak chipi tekang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture Land and Revenue EM Amar Singh Tiso hin pen Open Space Community Hall Water Supply hai hui dungke klang so hawarara tumapan lamchak chipi tekang Lapen non kewang ji MSC kiliga par hots tame BJP asong pen kachatoidun EM Amar Singh Tiso jongsi puthot council hin pen bangpuing wai ponthulo pulotang te non kewang ji MSC kiliga hot ke kong dung awot pen EM Amar Singh Tiso pansi puthot jakong horang pidun pen pahai dun thupo pusi khala dagarat nom pen ningje ponrunti Lapen EM Amar Singh Tiso lapen alang lichor sangpi nirola phang chupi Karbi Anglong Autonomous Council Secretary CS alang litum bahini pan dungke klang so hawarara tum kachoro lo pajir dun renti manu hari ki lapen acu de me kam kipe lu me apira bange kam ki golo ya lam ni apika kam puchema na nani khana solo na nile ki tu hai aplang hai nile tana PLCC ya member independent man thodola MP ho ge congress man cherap tu nama ege member wila PLCC ya member ha BLCC ya member ke manu hari ki lapen acu de me kam kipe lu me apira bange kam ki golo ya lam ni apika kam puchema na nani khana solo na nile ki tu hai aplang hai nile tana PLCC ya member independent man thodola MP ho ge congress man cherap tu nama ege member wila BLCC ya member ha BLCC ya member ke national party rasi abang tu naik baik pun pulau cantik ini ke hari ini citi pun dan aku non nit sota yang isi banyak se center da BJP state da BJP dan komisi da ni kalau pada orang kacip pajuk klaim ke dalam kono kan bank kora top kadin tu bank top BJP akan dibahas chalo Haberam rong pararong dong muka kalong mukak library lapen employee association asaim Karbi Anglong Autonomous Council EM Lonsing Turan hin pen long ike sampon Terepo ni phaing kor ni porphai kebalom dong muka kai thia dong Haberam rong pararong along mukak library lapen employee association atum hin pen EM Lonsing Turan along kang pon asaim long ike sampon Lason si KEMI Pudhoniram Hanse lapen KE Kongchun bangsar sing taro labangso asaim ki pipon lake PNRD Department hin pen sidlaking ko itangka panong piponlo labang so sa hemtong sekot pen ke patang ponja fansi bidor sing tok bia fansi ar pupek ponlo lason si laka krepo mama constituency arlo dong muka ka thialong tame lak ke patang ka market sip kim ponja fansi yem lon sing toran pen long ke sompon labang so sa long alia mana peng pen kachatong don Karbi Anglong Autonomous Council yem lon sing teron Beren Singh Teron Dong Mukak Municipal Board Chairman Rebecca TP Dong Mukak Municipal Board Vice Chairperson Ward Commissioner Lapen Employees Association Atum Don Atum Chetong Donsi Mesan Pen Labang Sosai Pachunpon Lapen Puthar Popai Chris Alom Kauri Par Lefing Adivasi Christian Community Atumahin Pen Patirpi Ponsi Rong Asar Lapen BJP Klembang Atumahin Pen Yem Lon Singh Teron Apan Kachopapon Labang So Kachopapon Lake Kauri Par Adivasi Aratum Charles Aham Khan Olapena Jog non repairing ke claim ponja fancy tuning ridun renti lason si em launching teron ain pen na claim ti pon vek po pusi lamchak chipi tekang lola pen BJP fancy putot pai pon tunanji pusi tuning ritekang দিয়ে আছে ভারতীয় জনতা পার্টি জিকাই আছে এমএলএ জিকালে এমপি জিকালে এতিয়া আমাৰ ফাইনেল খেলটো হ'ব কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন এই মাতা উদ্দেশ্যটো এইটো আছিলে
যে লংচিং ডাঙৰীয়াক মাতিছিলোঁ আমাৰ সমষ্টি যে নেক্সট আৰু আমি বিজেপিকে ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বিজেপি অহা কাৰণত এইটোৱে আমি ভাল পাইছোঁ কি যিখিনি আমাৰ প্ৰত্যেক গাঁৱত সৰু হওক ডাঙৰ হওক চবে কিবা এটা হ'লেও পাই আছে আৰু ভৱিষ্যত পাব বুলি আশা কৰি আছোঁ ইমানে মোৰ ফালৰ পৰা লুনচিং ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ গাঁৱত মাতিছিলোঁ মাতি ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যে এই আমাৰ গাঁৱত 5 জনক মানে সৰু সুৰা চাকৰি দিছে এইটো 3জন গ্ৰাম্য হাতী আপইণ্টমেণ্ট দিলে আৰু 2জন ICDS ৱৰ্কাৰ এই 2জনক আপইণ্টমেণ্ট দিছে সেইকাৰণে আমি চাইছোঁ যে যোৱা 15 ইয়াৰ্ছ SDC কালত 15 ইয়াৰ্ছ কংগ্ৰেছ ৰুলত আমাৰ গাঁৱত এজনো আপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাছিলে সেইকাৰণে আমি PM ছাৰক নিজৰ গাঁৱতে মাতি আনি তাক আমি ৱেলকাম সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু ছাৰক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে এই আগন্তুক এই ইলেকশ্যনত MSC ইলেকশ্যনত ছাৰক আমি বিপুল ভোট দি জয়যুক্ত কৰিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ Berita ke lapuan sekang ton poniklo laging bom tame LK News Karbiang lo.